yinje le sathatha inkolo ehlukile thina njengoba inkosi yakhuluma yathi yabona nje nina manilahlwa wena weNazaretha ulahlwa ekujuleni kokulahlwa ngoba konke laba abantu abakholwayo umthetho bawugcina msone beqiniswa esontweni ababuye uthole wena uthola nyanga zonke mhla ka-23 uyoshuwa ngomthetho ubushuwe ngawo kulo 23 ushuwa nakulona awubaleke lapha udemnyama ngakubhajathisile lesishumi o-23 bangakile lona ke umfundisi Magwaza kwamaphumulo ethempeleni laseVukuzakhe phambilini belibizwa kuthiwa lingakathathelwa igama kwakuthiwa kwaMaswela libizwa ngomfula phansi komfundisi uMngoma ongokuqala nje kulelizwe lakwamaphumulo bekhona umfundisi wamaNazaretha nomkhokheli kumkhokheli owephethe yonke le ndawo kumkhokheli uMamngo wakwamngoma uMangubane umshumeli kumshumeli umdlangathi uqweqwe esikhulele kulona lusefundisa kwase kuba khona uDube umshumeli nomdlangathi kwahamba isikhathi ke uDube wakhwezwa waba umvangeli wasala umdlangathi wahamba uMngoma emhlabeni kwasala ke iminyaka eyi-33 lelizwe lingenawo umfundisi kwahamba wasegcotshwa ke umfundisi lo ukhuluma uMagwaza ohamba ke zinyathelweni zikaMngoma izwe ke likaMngoma belisuka eGreaterwini lidla umsinga lelishaya istenga wahamba ke kwase kuba khona umfundisi osesidumbini uKhanyile base bebabili kabefundisi la ngomaphumulo uKhanyile wasephatha kusuka esidumbini kwehla kwekushaye elwandle kwase kuhamba kwase kuba khona futhi umfundisi uKhanyile obebizwa ukuthi uMamo owasethethe ukuthi Mamo lokhu ke isika wayesenza wayethi amayihlabelela ke ena ethi Mamo nje amayihlabelela igama nje lelithi angi njengawe baba Mamo kuzama ngiphelele Mamo kwase kwayigama lakhe ukuthi Mamo cha ke inkosi engiyibone kahle engabhajatiswa yiyo ngabhajatiswa mina inkosi ilanga lamalanga ngo-1947 kwakumbiwa isiza sendlu yasekuphakameni lapha sisekuphakameni ngaleso sikhathi njengoba sesesebuhleni nje namhlanje ngabusiswa lapho inkosi ilanga lamalanga ngo-1947 isazenzela wonke umsebenzi inkosi ilanga lamalanga lambu sizogqoka ingubo emhlophe nesigqoko esinefu abantu bezibika ngapha wayesenza umsebenzi eminingi bezibika abantu ngapha abanye bevalelisa abahambayo ebebusisa futhi yena kwathi ngo-1960 ngayobhajadiswa ke manje sengiyivumela mina ngaleso sikhathi ngangisadonswa phela abazali ngawubhajadiswa inkosi ngawubhajadiswa eThemba eNtanda kwaficala ukuthi kakugcwele ngaleso sikhathi ke ubusathi mawubhajadiswa umfundisi ubuphinde ngoba kuthiwa uthi mayihlubuka umfundisi bese sekudonsa isandla sakhe anisakwazi-ke nina manje sekumile iy'mpondo nje mokusho njalo akenele
ngawo bhajathi sabhajathisa umfundisi uKhumalo wangapha eNingizimu, angilazi ithempeli lakhe. Kwakhomba ukuthi akwenele, kwathi futhi ngoJulayi wakho 1960 kwaqondana noma kobhabhadisa yona inkosi, ngase ngihamba futhi ngobhajatiso. Ngabhajatiswa ilanga lamalanga. Aaron Baru kwakuyindoda eNdiya elalikholwe ekuphakameni, elalinemvunulo yonke yasekuphakameni, kodwa kamehlama engeza ngalibona-ke lisemgidini wey'kotshi. Cha, ngabe ngiqamba amehlami nje ayelejwayele lisemgidini wenjobo. Ngewomunye unyaka sificana nalo phezu kwentaba yenhlangakazi sesabingelelana-ke liyamazi ubaba bakuyindoda nje ekhuluma uma yosithe lengalo wawungezwa ukuthi khona iNdiya. Cha, lalikhuluma nje isiZulu esemegeleqa uzwe nje ukuthi umnumzane umuzi wakhe. Uthi hawu, kanti iNdiya leli? Lithi-ke leli Indiya ngakholwa kubaba mkhulu mina. Ngiza la ngidlalela ivangeli ngangisebenza emishinini kwaMashu. Khule thina kuthiwa kwaMashu uNkambela. Kanti sebehomusha kuthiwa uMashu Cambridge. KwakuMashu Cambridge. Thina sithi uMashu uNkambela. Lidla ngidla leli ivangeli. Ngase ngakholwa nomkami lapha ekuphameni. Umkami mina ube nemvunulo yonke ubukhosikazi. Isathungwa. Lichaza lo lisathungwa ungakaba yona leli ifakayo mfana kaMagwaza, ilezi igqoke seyifakwa lisathungwa. Uthi uhamba unkosikazi wami wagula. Wahamba emhlabeni. Uthi-ke watshalwa eBhekabezayo. Watshalwa ngomthetho womNazaretha. Uthi ngase ngihlala-ke njengoba ngihleli kanje. Awu, kodwa ngihleli kabi. Mina nginamfazi, ngase ngiye enkosini ilanga, baba, njengoba ngihanjelwe umfazi nje, ngicela ukugana. La sithi ilanga gano. Uthi ngase ngithi ngifuna intombi ka-25. Hawu, yini ufuna intombi ka-25 na? Uthi ngase ubaba engibuza ethi yini ufuna intombi ka-25 na? Uthi ngase ngithi cha baba. Ngithanda ka-25. Hawu, wasithi baba, azikho nezamaNdiya intombi. Esethi baba, zikhona ezamaNdiya, kodwa ifaka amabhulukwe ziyabhema.